Tul il-jum tal-ħadd, anke l-Partit Nazzjonalista jidher li ġabar somma ġmiela li rat tkabbir fuq is-snin ta' qabel. Il-partit fl-oppożizzjoni qal li ġabar 620,000 euro. Somma sabiħa li ħadet spinta fl-aħħar satejn b'mod partikolari meta l-Partit Laburista kien qiegħed itemm il-maratona tiegħu. Fil-fatt wara ġurnata bis-somma tinbidel ftit ftit, fl-aħħar siegħa u nofs kien hemm l-intervent ta' ftit individwi li b'dak li ħabbru taw spinta lis-somma biex anke l-Partit Nazzjonalista ġabar somma sabiħa. Is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, il-Viċi Kap Robert Arrigo u l-Kap Eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli kienu fost dawk b'sommom sostanzjali. Ippermettili nippreżentalek l-ammont ta' 52,178. Jien ġbartom huma kollu mertu tiegħek kap. But for the people, I did it my way. I did it my way, as I always say. Alla volja forsi hemm xi nies li juġaħħom daqsxejn żaqhom, imma ħadd ibżax. Ħajjuġakom ftit iżjed. Għajdilhom. 141,806 euros. Kollox barna iċ-ċifra ta' 18,000 euro. Grazzi ħafna. Dan jikkontrasta sew mal-Partit Laburista fejn is-somma telet bil-mod u sommom il-kbar marru bihom il-membri tal-kumitati lokali li terqu il-lokalitajiet iħabtu bib-bib. Bekk iż-żewġ partiti ewlenin ġabru il-fuq minn 1,200,000 euro, bitnejn li huma jirreġistraw ir-rekord fil-ġabra. Somma mill-isbaħ li turi li fl-aħħar anke l-Partit Nazzjonalista qed igawdi mis-surplus.